Nkosi yabekela mxoxo kakhulu ngibekele the lady pastors abakhona ngiyabingelela bafowethu. Uyazi manginganixoxela ukuthi uzokwenzani namhlanje nezweni ngangikholwa futhi kanti bekuthe Kholwani. Uyazi uJohn 14 babazalwane bathi lento uyabona uJesu uthi inhliziyo yenu engakhathazeki kodwa yenza njani. Mina ngithanda le nje Kholwani. Uyabona Kholwani bafowethu, uyabona namhlanje kuthi nje asingakhulumi kakhulu. Mina ngiyaxoxa ke nje vele ngiyikhulumele baba uStop. Ayingikhathazi lento mfundisi mina ukuthi ngifike kubanda kungekho nto engathethwa into. uThixo ngavelela ngithi sukani donke. uThixo ngavelela kuthi hayi ngeke kunje ngisukani. uThixo ngithi weThixo anganguwa ngibizayo kutheni manje mesa jayi bafuthu ngeke akuvele kuphuzwe iwayini likamoya livele kuphuzwe nje sivele sidakwe ngoba namhlanje bengifisa nje umoya ingcwele asidakise. Asidakise nginaleso sicelo nje kumoya ingcwele ukuthi asidakise futhi kunabazalwane la apostoli ayikho into ebuhlungu njengokusebenza kwebandla lingenazo izinto zokusebenza ngisho sikamoya kubangwa izipho. Uyabona into eyenzakala la ebandleni uyabangwa. Uyabona bonke abantu bafuna ukushumayela. Umoya ingcwele fanele ayihlukanise lento ukuze kusebenzeke kahle. Umshumayela acace ukuthi umshumayela, umprofeti acace ukuthi umprofeti. Uyabona uhlukane nje kahle ukuze kusebenzeke kahle. Namhlanje ke asikholwe umoya ingcwele bafowethu ukuthi sizothola izinto zethu futhi sikamoya. Sizothola izinto zethu sikamoya. Izipho zethu sikamoya. Uyazi ngabuka isipho. Uyazi ukuthi ukukholwa ubili. Niyazi lonto. Ukukholwa kunjani? Ubili. Khona ukukholwa nje. Bese kuba khona ukukholwa okuyisipho ongekho kunombani. Lokho kukholwa umuntu onaleso sipho ukwazi ukutshela umuntu ehlezi kwi-wheelchair athi sukuma avela sukume lo muntu. Hayi ngoba enesipho sama-miracles. Lo muntu unesipho sokukholwa uthi nje into yena uvele ayisho ivele yenzeka ukuthi umuntu onjani okholwayo. Ngiyafisa abafundisi siphuthumene ezweni lenkosi ukuze sisheshe. Bishop angimbonge mfowethu uNkulunkulu. Sakhonza esontweni elali strong. Mhlambe kule ndlu babe ngabaleka bonke abantu. Uma sasibathatha sabayosonta la sasonta khona. Babe ngabaleka. Isizathu nasi. Lapha esontweni sesonta kulona siyabonga mfowethu ukuthi la sakhiwa nje sasivovo uthi ushumale waqeda kuthiwe usathana. Mfowethu siyabonga. Kuyabonakala ibhodwe ozalwe kulo. Kuyabonakala sizelwe sazalwa kulelo sonto kwaba mnandi bafowethu. Sizalwa saphuma kahle futhi ngani zakwethu asinawo poison la emzimbeni wethu. Asina poison. Ningesabi lutho. Ningesabi lutho. Saphuma kahle emini kaBaba libalele ethethile uThixo. Sathi hayi uThixo usethethile ngake ngalwa ngoba ngangithi alikho icawe elalifana nalasicawe. Alikho sasi kwakumthetho wethu lo owawuthi alikho elinye isonto elinjengaleliya. Uyabona kodwa uThixo wasikhipha kulo. Kodwa sibonga imbewu. Haleluya. Hey sibonga imbewu. Sibonga imbewu. Hayi noma makhehla angalala ukuthi imbewu ayishiya. Haleluya. Ayishiya.
futhi masingayidedela manje siyilahle iyosho lento ukuthi bafethu hawu nami ngiyengikhala nje ukuthi ngikhale masengihleli nabazalwane ngithi yabazalwane lefihlakalo masidlula thina nayilahla nobanga ikhundla nibanga ikhundla nibanga nezitulo nje umuntu masengenwe isonto thubashe babanga isitulo yabo lesi nje sibangwe ukuthi ufuna ukuhlala la yayibona nje lo uliwe isonto liyahlukana phakathi isonto lihlukane phakathi khona bambe neqembu elithize abayibamba neqembu elithize mase kiwe enkonzweni lapha bathiwa baba bathethelele abakwazi abasho bonke bathethelele abakwazi abakwenzayo mase behlangana emgwaqweni futhi abaxhawulani hey yazi yanzima bafethu umthandazo siyamdinga ukuthandazela amasonto la enyanga ayahlupheka wala umoya ngcwele wakhishelwa ngaphandle umoya ngathi mambisho funde sithi ke asibonge tata asibonge ukuthi uNkulunkulu asisize ngawe njoba siwutata nomama asizisoli yabona asizisoli futhi asikho lesidingo sokuthi sifundise inkonzo yiyo nje sibonga lokho nje asukhathazeka sila nje bafowethu size kamnandi futhi ke la ngibonga ukuthi ke ngifike mfowethu ngibona into enhle oyenzayo umoya ngicela kusebenzise ngayo labazalwana abagcwele kule ndlu kade ngibona befundisi abangesibona bebandla lakho usebenza nabo yo baba yazi yayinhlito yazi yayinhlito inhle mfowethu inhle ngiyancoma nami ngiyayithanda lento angazi ngenze futhi ke ngibonga uNkulunkulu ukuthi angenzeke ukuthi ngizohlangana nani kanti kunje bekuyoze kube nini ngahlangana futhi mambishop ngifuna amasesamba mfowethu yabona basishayela isithombe esoma naso nabefundisi ngebenkosi sonke ngifuna beze la sishuthe sonke ngiyayithanda lesithombe sethu ngiyithandile ngempela ngikhuluma kumoya lento ngisho khona inhliziyo yami ngiyithandile futhi nazi bafowethu ukuthi nginithandile ngiqamba bangakaze babona abantu besebenza ngobunye obunje kodwa bekhonza endaweni ezihlukene hayi ngehlulile ngihlulile nje bambishop asifundi iBhayibheli so bishop Sicuba bishop uNhlangule siyabonga mawethu uqhubeka uthandazele le ndoda ingashintshi uyithandazele nje umtshela uThixo uhambisa le ndoda ingashintshi uyabona njengoba phela siyazi ukuthi awuyena umsizi wayo esontweni ikuphethe nje uyabona umsize ekhaya kodwa ecaweni ikuphethe kodwa kunezinto ethi masesiphambana uthi hayi tata aku-right manje ungayeki ke mama siyakubulela kakhulu uhle bafowethu nibahle nonke funda ke bambishop John chapter number 14 sithandaze ngoba bengicela nganzakwethu uyabona masiqeda amaBhayibheli ethu masiqeda nje angabikho umuntu ophumayo angabikho umuntu odlalayo ngiyacela ngoba ngimcelela umoya ngcwele ukuthi asisize siyamdinga kakhulu amandla siyaphelelwa amandla okukholwa ninothise ukuthi iBhayibheli leli John Phethe alifundeki kodwa mawungathenga iphepha uthi angilazi iphepha lalathiwa yini bakithi khona iso lezo lelanga mawuthatha iso lezo nelanga ulifunda ungalifunda uze uyoliqeda ekugcineni kodwa ngeke ulifunda iBhayibheli chapter 1 uthi usathi uyafunda amehlo athi futhi liyacika nje mawulifunda wetha liyacika asithethe njani liyacika usathi uyafunda
ucikeka amehlo abuhlungu nanokuthi ngiyazela ke ngifuna ukulala manje ngilibase ngeBhayibheli. Uyabona ukuthi indaba kaNkulunkulu bafowethu serious kanje. Serious. Uyabona? So ke sicela umoya ingcwele namhlanje bafowethu asisize. Asipha amandla ngomoya wakhe ukuthi sikwazi ukufunda iBhayibheli, sikwazi ukuzila ukudla ngoba masithi siyazama futhi sizila ukudla akuzileki. Mawuthi uzozila ngakusasa ekseni ulamba ebusuku 12 o'clock solambile. Isho ukuthi lento usuke wathi uzozila ukudla. Kodwa mawungashongo ungahlala ungadli kusukela ekseni uyashona. Indaba inothixo. Neyizwa bafethu. Sicela kumoya ingcwele namhlanje asisize. Asisize nganza kwethu usukela kwabakhulu kuze kuba kwabancane asigcwalise ngamandla kamoya. Siphume la sigcwele. Asiphe nezipho zikamoya. Funda 14:18. 14 verse 18. Yeah. Angiyoshiya nizintandane. Ngiyeza kini. Usesikhashana izwe lingasangiboni. Kepha niyangibona nina. Manani ke nganza kwethu. Manje inenkulumane ethanda ukungididala ngoba iBhayibheli lela ngithi. iBhayibheli. Lithi iBhayibheli uJesu uthi njani? Angiyoshiya nizintandane. Yeah. Ngiyeza kini. Yeah. Kusesikhashana izwe lingasangiboni. Izwe lingangiboni yebo. Kepha niyangibona nina. Awubafowethu niyangibona nina. Ngokuba ngiphila mina. Nani Niza kuphila. Yebo. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikubaba. Nani nikimi. Nami ngikini. Onemiyalo yami ayigcine. Nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa ngubaba. Nami ngiyakumthanda. Kalo verse number 11. Kholwani yimi ukuthi ngikubaba. Nobaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa lemisebenzi. Ngiqinisile ngithi kini. Okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Mana mambisho. Mana. Ngifuna bafethu sibuke lento ukuthi yini esenza eyenza sihluleke ukwenza imisebenzi eyenziwe uJesu. Yini esenza sihluleke? Unjani? Ungakholwa. Yeah. Kholwani yimi. Ukuthi ngikubaba. Nobaba ukimi. Uma kungenjalo. Kholwani ngenxa yale. Salani senikholwa nje ngenxa yale misebenzi ke. Ngiqinisile yabo manje ngiqinisile ngithi kini. Okholwa yimi. Imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunaleyo. Akazukwenza le kuphela kodwa nemikhulu kunale uyakuyenza. Ngamagama kuzofikwa kunomlindelo. Kuhlatshelelwe kabili kathathu mhlambe sekuthiwa kiwe emangcwabeni uvele nje ukholwe uthi lo muntu ungamfaka emathuneni. Animeni kancane mina ngiyakholwa uzovuka lo muntu. Uye nje uJesu uthe nemikhulu kunale uthi in the name of Jesus wena olele la vuka. Avela vuka umuntu. Manje abazalwane abaqala ukudoubt
but ingenzeka into enjalo. Ingenzeka izwi likaThixo aliguquki. Into elithethile injalo. Ayinakujika. Hleze umuntu ongenza leso sipho, onaleso sipho ukhona kodwa uyoyika. Akazazi. Sibone ngathi umfundisi okwazi ukubheka abatizathu basinde kanti sipho esikumuntu esikwazi ukwenza izinto zenzeke. Kuthiwa la kushiwo ngokuthi upastor noma ubishop kuthiwa okholwayo. Phinda futhi. Ngiqinisile. Ngithi kini okholwa yimi. Imisebenzi engiyenza Hayi ubishopi, hayi umfundisi, hayi umongameli, kodwa okholwa yimi Jesu. Imisebenzi engiyenzayo uthi kuzovusa umuntu apha kuni odelelekileyo onganakekanga. UThixo amenza izinto ezimangalisayo. Molweni bazalwane. Uma nje ningalalela umoya ingcwele, nimenze umoya ingcwele akusebenzise, umlalele, wenze njengalokho ethetha, uyakwenza izinto ezimangalisayo. Ngoba uThixo ufuna abantu, akafuni izinja. Ufuna umuntu azawuhamba ngaye, azawusebenza ngaye. Bashoda. Shoda ngomuntu. Namhlanje ebusuku siyambonga uNgcwele ukuthi kuzawuvuswa abantu abazokwenza izwi likaThixo, balenzele njengoba linjalo. Funda. Ngiqinisile Ngithi kini okholwa uJesu. Imisebenzi enziwa uJesu uzoyenza izidlulele. Emikhulu kunale uyakuyenza ngoba mina ngiyakubamba. Nansi into efuna umoya ingcwele bazalwane abeyifuna nje. Hayi into eningi qhubeka. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza. Bangibuzaka abazalwane bathi kade ngangicela. Kodwa hayi into engicela ngiyamukelanga angikho lapho ke. Qhubeka noma yini enicela egameni lami ngiyakuyenza. Ukuba ubaba akazimuliswe ndodaneni. Qhubeka. Uma nicela uthokime egameni lami ngolwenza. Uma ningithanda niyakuqina imiyalo yami. Ngiyakucela kubaba aniphe omunye umduduzi. Aniphe omunye umduduzi yebo. Ukuba hlale kini phakade. Yabona igama lika phakade. Uphakade ahlale kini phakade. Kusho ukuthi into engapheli. Funda bambisho. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso. Izwe elingemamukele ngokuba lingamboni. Alimboni. Lingamazi. Alimazi. Nina niyamazi. Engane nina niyamazi. Ngoba uhlala nani? Uhlala kini. Uyakuba kini. Uzoba kunina. Angikukushiya nizintandane. Yebo. Ngiyeza kini. Kusesikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina. Ngokuba ngiphila mina, nani nizakuphila. Qhubeka mawethu. Ngalolo suku niyakukwazi. Ngifuna sibuke lena ke yanamhlanje. Ngalolo suku nina niyakukwazi nina. Nithuswa yini bafowethu uma nibona uNkulunkulu esusa isiphithiphithi endlini? Ile lenthusayo. Nithuswa yini? Khona izinto engingakaziboni njengoba sila ancwadi besoba lo 2 weeks. Nithuswa izinto ezincane amazubela masibe sohlala 2 weeks. Nansi into esifuna niyazi ukuthi yenzeka kanjani lezi zinto ezenzeka la. Nani umoya ingcwele zona. Ngalolo suku niyakukwazi nini? Yebo.
ukuba ngikubaba. Uyabona ke manje ngikubani? Ngikubaba. Ya nobaba. Nani nikimi. Ushuthi ngikhuluma ngomamfundisi ukuthi umamfundisi uJesu. uJesu uNkulunkulu. Nami ngikini. No Jesu futhi ukini. Angathi masiyezuleni laba futhi ngoba sikhuluma kuleni. Sisezulweni. Ngithi uJesu noMoya Ingcwele noBaba uNkulunkulu ayikho enye indawo ebebengaya kuyo. Indawo ebayibonile ifanele ukuthi beze kuyona iyo le. Njengoba bezohlala kini mawubona uphamisa isandla man of God angithi ukubona mawuphamisa isandla ukuthi in the name of Jesus umuntu awe phansi ucabanga ukuthi mawusicabanga ungaphamisa isandla wena kumuntu phansi ubani wena usazi kahle nje ukuthi uyisehluleke sangampela futhi hayi lesesingcono lesesihluleka kwangampela uhluleka uvuke ebuthongweni uvuka nje uyahluleka mawucabanga ungathi ebantwini kube khona into ezenzakalayo isho ukuthi lento akuwena ukhona umuntu okuwe hamba sizwana ngabuza uhloni ngathi wehloni umidimoni ukhuza idimoni emntwini makwakhuza idimoni in the name of Jesus siyeke lisho idimoni lithi siyeke lisho la angithi lisho kuphi emzimbeni ukuthi idimoni lisebenzisana umzimba bese lisebenzisa ivoice yami ukuthetha angithi uThixo mayefuna ukuthetha nabantu ungena kumuntu asebenzise ivoice yami magama uma nina nithi yo wathetha uThixo nisho bani nisho mina angithi uThixo kodwa kimi kukhona uThixo uThixo afuna ukuthetha usebenzisa umzimba wami athethe ngevoice yami ngoba ayikho enye indlela ayikho into angayenza uThixo kuyamphoqa ukuthi angene kulezi endaweni kababa uNhlangula uzothetha nabantu ngomuntu uThixo kusawubonakala namhlanje ucabanga ukuthi man of God kungavela kusuka indoda nje yakachiliza uzokuphukuza phansi uphukuzwa indoda yakachiliza iwubani yona ubani nje uchiliza mawungambala nje into lesibalwayo akabalwa ndawo kodwa uThixo okuye wenza izinto ayithandayo uThixo iBhayibheli nazi ukuthi imizimba itempeli likaThixo ngama magama uThixo uhlala emntwini sihlale noThixo uye la uthethayo asikwazi ukuthetha indaba zasezulwini nginendaba zami nami kunezinto efanele ngabe siyayithetha zethu kodwa nangu uThixo lokwethethile Lana notice ukathi umshumayela ngebenkosi into yaziyo umshumayela nibe shumayela bafowethu ukulizwe iverse ila ngomshumayela uthi uJesu ufike la khona ubhajwe khona levuma nje ufike la ubhajwe khona wena isho ukuthi le izwi likaThixo liyahlaba hlaba macala usithi lithi libhekele libeleze njalo isho uThixo lenyama ukwazi ukuyigwaza nayo ethetha kuyo awa
uthethe ngento uThixo akuthethe izinto kwalixesha ukuthetha izinto ngani uthetha nawe. Uthani Thixo usizakala abantu abaningi nawe usizakala. Yesu likaThixo lihlaba hlangothi zombili, lihlaba hlangothi zombili. Yesu likaThixo lihlaba awukwazi ukulibekezelela ngoba liyakusukumisa la uhlale khona, la uthi uqashe khona likhipha khona, la uthi usifihle khona likukhiphe khona. Lithi iBhayibheli izwi likaThixo angazi kulithetha njani ngesiXhosa, lithi linjani liyahlaba lahlulele. Angithi ithambo nomkhathi lenze njani usho ukuthi likwazi ukuhlukanisa ithambo nani nomkhathi. Lahlulele izizindlo izizindlo imicabango yakho lingene kuyo. Izwi likaThixo liyahlula, lihlula uwedwa ulele ekhaya, lihlula umshumayeli engekho, umfundisi engekho, ngoba izwi likaThixo alibe lisahamba ngokuthi kusenkaweni. Wena kuba senkaweni noma ungekho enkaweni, iloka lithethile njalo nje, iloka lithethile njalo nje. Izwi likaThixo naniyazinto bafundisi bami ukuthi uqima nje ukushumayela noma sewedwa sewuhlele endlini kubuya ikhasethi kube ne-revival between you and God. Esebuthixo ethi lento kade uyithetha iyona, uthi mawufika nakayiphose athi yona le, uthi Thixo yiyo kodwa inahlulile. Aphinde yambisa ithi ufika na uhluleka khona athi yiyo le, uthi yiyo Thixo athi ikehlulile, athi nale yiyo uyingahlulile, athi repent. Penduka izwi likaThixo icabangeke lento. Umoya ingcwele sikhuluma ngayo usehlala nathi 24 hours. Sithi siyahamba naye uyahamba, sithi siyama naye uyama, sithi siyanxiba naye uyanxiba, sithi siyatya naye uyatya. Sihlele etafuleni sibambe fucking knife, sithi siyayibamba ifolo athi ayidliwa lento. Awumayibala ngokomzimba owami nje athi ngihlala kuwona 24 hours. Nomzimba uphilonga kumina, so asiyidli lento, asiyidli lento. Ayidliwa lento. Uthi uyafika wathomela khona uyagqoka ukhiphe ingubo sithi, uthi uyayithatha uyayikhipha athe yakho leyayami. Wakhala umpostoli wathi lokho engikuthandayo angisakwenza, kodwa lokho engingakuthandiyo ikona engikwenzayo. Wempostoli yini engayishoyo uthi amina ophilayo, amina ophilayo, kodwa uKristu ophila kimi. Maya Masaya dadini lenda mayithola, dadini lenda mayithola.
bathi nobathiwa banamile badla ukudla kwabo bekhiphe iy'ncwadi ey'ncane athiwe nencwadi enkulu. Yini bangemethu uhlala kimi nami uyena wenza umsebenzi. Hayi mina yena uhlala kimi nami kuye. Singene office. Singene office. Oh yeah yeah. Oh. Oh. That's what I made you do.